Israel magtu ma shong yong ge den chak kha khi ge rang ari jong gi Iran tang zoma jeri shi bi ni tsla ari tin suk ge tak she ja jin bare We know that Iran nga ti Iran ki Hamas r ma ngi tong jin ba khi ti yu in ayang ta tin jin chong jong gi Iran ge agur tong shir chig cha dam ka sha gir ngi je ge tak chu she ki ma pa na ha chang go nyok por sir the 6 billion. ari norsal han khang gi ma war kha thir ti yu pi agur tong shir chig cha Iran ta tong gir qadum sha gi yin chi shan digla Tinsu komingini kyang chimjir zongi zhong gsi chilan girwa tangti Iran ki ngin de pechu tongjirin gotib shajin bari. Amerika la tsuna Iran Hamasi Israela togu shibirin rewa yupi dan khang sewo menayang Tinsu tima namki Iran ki Hamas rajin rangpur yapchur shibi til semche chenpo sheki yu bari. Iran tang Hamas in rewa na hachang wonsure la Dalam de lu chal haqqarang la yu pare. Kete Iran tawishik me na Hamas la chunchan dan rashik yu masala chunchan da tak pechu tongji jongdaryang tu mitibsir. Zuma nga chunchu tongchil ari Iran ga agur tongshir tukchi marsa dankak yu pa luji kilin shikang marsa te tak warkhang yakab kachar la pojirshi. Mangin da tak damkak li luji timzir situn tsukpa nikya timi gyabchur shaki yu nayang Tinsu komi shindili tun tsukpin ganzin carbon ki Mangin da tak tatong Iran ta pojir shi mesir. There has been no request for Mangin di tla rewan da tu mece kotsi ngin da tak pojir sha mesil. Ngi badin zinchong zhontang jawa shi ni tarti nihtang chayin la gilun sha gisir. Tinsu komi mangso situn tsukpi tima jan ki mangin da taki sanin da tang jabi ari mugi sewur ten yo pershe. There was great care given to Nga tsi ngin da tak ngipar ta sanchok sha gi tetar shi na da tak manzi tang manchi digchi Sama so machi rang da ginku gichil chikpor tong thug. humanitarian purposes. Iran ta nga tsur khatin jasa chigi yu pa na Ayatollah tang Iran sarji magre temin Iran ga mamang la tsuna kadig nyang jin bari Let's sir. keep in mind Inayang di tala chantin situn tsukpi tima Ted Cruz yi agur tongshir chigcha tena chakhi tsimre dana Biden zinchong zhongi Iran lan zimbi sichi ga chakhi shigin barshe. Under Joe Biden, Joe Biden ga gochik ga gota agur tongshir tongchigla nyewa Iran tatang yu devi tatang ga tongshir chigchan da damkak sha ila jan dintaksam ga ngonta Iran tatang bi tongshir jati tetar sha ila agur tongshir jagya ga anam ga kepoyang tetar sha isir oil profits today. Cruz tang television bi tinchuk komi chantan satun chokpi timai Biden ki mangdun shibi Israel da nidul ari jongtsip chemo jaklu jongtsip da me parashaki yula deyang ki niton chitulu Iran ga nyangde tang dewi tintang ga tale niwa tun yo pershe inayang ti tale jaklu yi zal haqpi nin ke nyanship chonda ga tang yalin lhondu Iran is a threat to regional stability and to Israel's existence. Kete Iran ki sanig denjig tang Israel ka nihtang la nyankal hwa ratu shongche ngi sinzin bading ga kilin tamcha tar Iran ki nyangde choncha machu ge tang sanin dr nyankal hong spi sha chu tagla nyanda tong yin se Advantage of the current crisis. marang war chintan situn chokpi timag ngi ni tinchu komi na i khu phani jaklu mangdun sha girang gochtin zongi bi chokh shajin bare